Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Mei melansir 148 kontak senjata terjadi di berbagai titik di garis depan dalam 24 jam terakhir. Di arah Kharkiv, pasukan pertahanan Ukraina menghalau 13 serangan Ukraina di arah Novatovolsanka, Federasi Rusia, Vovchansk, Shebekino, Federasi Rusia, Vovchansk, Gatishche, Vovchansk, Murom, Staritsa, Strelecha, Liboke, Pilna, Liboke, Lipsy. Pasukan darat Ukraina sedang menyisir bangunan perkotaan di pemukiman Vovchansk. Kontak senjata terus berlanjut, situasi terkendali. Kerugian personel Rusia sebanyak 164 orang dan 25 peralatan. Di arah Kupiansk, Ukraina menghalau 22 serangan musuh di arah Limanversk, Shinkivka, Vilshanka, Shinkivka, Krochmalny, Brestov, Kolomichiha, Stelmachivka, Kovalivka, Novoyehorivka, Ploshanka, Makivka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.